den kala no ko julu la na jabor ba ya bor kadi ma ben ya ga lu dom yera na anu mutaka da biga lu ni nyode luel yi ni chuoy to kadi awo ka tan yi talim yi development yi shawariya akile bigla dikere bank killing and fun unakira bank killing ki wagahu then you go for peace buka jam buka ke ko be resolve kene ko iro be resolve dan badak ko abijana peace development bejaban sukula bejaban roda bejaban. The living example is Poland in pakam garup ukwe ia hidden pada kita nang understanding akhir meneping huloi peace agreement what are you holding up to today kam pakam garup ukwe why don't you do it like that muje wagalo kitu kana bijala pimpurio ma wala pa kirno da ko ke bel akino gratia kia waku are we celebrating ekura wala ya ayam en ko mai ne yit ban kala barajat wala ba lakin kan ine lo ko yabga you are reducing even the number of the community ya ke jalo pa kamali bijali ke di ko ya ke kebre and makur bajal bakam ne anya ga gable ma bi ado ya gable bene sabab nawan lo gable chadar le ben ke ni sabaka ke yo ko mo I went direct to honorable Mokwendwe yale ko ga je do ro akur bi ko connected the part of the world we did good kila time so go away ajan gula twen kada let us stop revenge killing ajan gula twen pel ko gur apel ganun gur apel nyali kan ti loy wega an mutakin within 2 years the pakama chia develop ajan ko jari wa jama ajan dabila maro bajalo ke ko ajan kulu start pakam ada maro bina mangpada dobe anong kan tin wa bubutin wa pakam yer pan bona anong kan tin lakini ayo tin mo mi ba ko pakam is like warawar daga pa ne ko la sedation Dubai akir warawar ke Dubai a protection a business potential lakini kan kidede kutibe ya that in business akili bila because there is violence kuna yin violence go government kada jam county luaje kan rede ko ubadu eten gokten pagaten in a business center kina choka yin center luaje tin akir warawar Dubai ube warawar ke Dubai malo be sara bas bada kin ko ken be no ile man biya business center to pakam le biya business center dia dia ko so potential aguti ran woni yamden de ran loy yamde no na nya lakin dambi ya pot lombi yi je tulwen to ba ya do could be business center being created within Pakam area and on the Winnetina center to even create a business center. Benu Araban, Baluai, Bore, Bogo, Bogatuan, Boga. Abut Telepur and a Libya Bula, Lagi Shaman, Pakam in the big Tanga Wood Budavatan, the Budavata or Tum. Yet Yakaba Budavata or Tum. Pakam bigara tanga bente bugo ya belum baloi lum re ulum na because ene kwere to we kwai kon ki ko kwai
gamke ke yemi kwan gamke baga pe ke gelwe ubeke bi strategy bi babe bi violent in fakam bi wakamuke yak fursa aje bi tu fursa tare ne ye lakin babai bi la tuan gadi ne ye o radan ma kwa kwa ga ye kwat badi na di jodi jangka ke kala kula ya jama keluar ke kena ke ayat pin because awak bi bai aje koi mai tinuna na ja ba den no bagam wae do ne tin ran ke dia ni bentan waga ji chen ke no unity ku bai di tu e kidam unity don kira ni ta dong nam ko mikila unity don ayala yogari ni an ba ka mo won lakini tu e kidam bai di tu so kene jama kada jogo wo ru hal ke tera kuma hal ku you organize yourself as a local community dan bakam belanin ana ya nyare ni choti wa chon apa dare da chan barabin express danu ready bakam mama unana ngani amar bakam lo ke wada to bai e bai wada tiu wa chan ka ana ba waga chakale yale gawe